Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kami mau berbagi inspirasi latihan marawis. Ikuti ya. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa wa hazamat nabi, anta murtaza yawma zihami, ishfalana ya khairal anami. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa wa hazamat nabi, anta murtaza yawma zihami, ishfalana ya khairal anami, ishfalana lana ya habibana, laka syafa ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Yudana bika ya habibu, anta lil halqi ya tabibu, ishfalana lana ya habibana, laka syafat ya Rasulullah. Ludana bika ya habibu, anta lil halqi ya tabibu, ishfalana lana ya habibana, laka syafat ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Jita lil baraya bisyar, jita lil baraya bisyaril mubin, tansyurul hidayah bainal alamin, ishfalana lana ya habibana, laka syafa ya Rasulullah. Jita lil baraya bisyaril mubin, tansyurul hidayah bainal alamin, ishfalana lana ya habibana, laka syafa